tutakutana kwenye furaha kamili nyumbani mwa Baba. Umwendo gani nyumbani, collaborating and supporting each other. Ukiona mwingine ako na shida, tunaanza kuchekeleana, tunapiga picha. We should not be doing that. We should always be there for each other. Yipe nguvu. 12. Tupigeni ukaopi na makofi mazuri. Wapisia wa imani na thaisi ndari yake mutati na itako igwa guoya no ni wira wakwa munene ni gutindika njamba njithe na njuria terere gukumaragwa ni muete kura kana no kwaria muraria ni muramenya borori witu nduri handu hega ciana citu ciena ruo twatire tugithikana o muthenya no warora ri macungiriro ri ni thina poverty ni wera erekereria ciana citu kaburi. Asante. Leo uwe eke idute maitho maya ndeoria terere andu anje ni mokwa yumeria muroga meite ni mokwa yumeria mukare na guoya ciana citu ni mokoraga ukomwa na ithuĩ nigetha muheo nomination ni mokoraga kuhakwo ni mundu ati nigetha muone gia kuria. Hashtag Kenyans for Kenyans. Retwa yakwa getagwo Priscilla Wangui wa Gakuru waikara ati muikari wa Laikipia na ndaumilio thaya no kinyenda uko ngoraga twongora na ndihoragia location. Haya, tupige picha.